Ne osjećam se kao kvota. Mi znamo da kvote na jedan način u stvari štite položaj žena, pogotovo u političkom životu. Imali smo neke pokušaje u stvari da budu to žene, međutim nisu dobile podršku. Naravno svaka čast na njihovoj hrabrosti, međutim koliko se mi god nekada pravili da smo napredno društvo, na kraju dana mi to u stvari nismo. Što se tiče žena, da su žene u puno gorem položaju od muškaraca u ovom poslu kad govorimo o govoru mržnje. Samo otvorite bilo koji portal i pogledajte komentare kada da, ne znam, neki moj kolega iz bilo koje političke partije neku izjavu i kako se on komentariše, a kako se komentariše žene. Ja mislim da je sve stvar vašeg stava, ali mislim da jesu u težem položaju, ali mislim i da žene danas, pogotovo mlade žene, imaju i dobar jezik i znaju odgovoriti onako kako u stvari i treba da se odgovori. Ne mislim da sam je dosegla u smislu onoga zbog čega se ja bavim politikom. Kad vam god neko kaže da ne možete, vi recite da možete. Inat je dobar i ja volim inat. I volim inat prepoznat kod drugih ljudi i uvijek ih nekako bodrim u svemu tome. Kada se tek pojavite i budete, što kažu, mimo svit, nećete imati toliko ljudi koji će vas, da kažemo, pratiti i koji će vas razumjeti, ali vjerujte, kroz određeno vrijeme to se mijenja.